Umfo wakho nosemalawe ngamthola sezisafika eMangoshi la ngakwazi ukuthi bangikhombisa khona lezi zinto emaphavuka zihlala entabeni kodwa ngakwazi ukuthi ngizilande entabeni lezilwane ngabuya nazo endlini ngazoyifuna abafaya abafishane labafana ngathola umfazi nendoda bazalana kungabantu bancane ngongibuza ukuthi bayenzana kuhlangana futhi ngifunda umqondo ngijabule kakhulu labafana bayakwazi ukuthi bangenzele izinto la bafana bayakwazi ukuthi mangibathuma ukuthi abalande into ethile bangenzela kiya ngokuthi mina ngithandeni ukuthi bangilandele yona ayikho into abangangenzeli yikho nje ngijabule kangaka ukuthi umunye umuntu uzomnikeza labafana laba ebese abuza ukuthi waye wakho ukhona wesilisa nowesifazana ngabe mhlambe yipi isimbolo kusho ukuthini lokho into edala ukuthi mangikunika abafana abafishane ma ungikhokhele kahle ngijabulile ngoba ngihlala ngikhuluma mabazongilandela abantu ukuthi TikTok nginamavideo amaningi atrendayo nje impela abantu babuzana ukuthi lo mfana abangi-understand abanye ke just ukuthi abantu ngeke bakuthande bonke futhi abantu abafana emhlabeni kukhona la ngibuya ngichaza khona ukuthi uma uzobathatha abafana kuyenzeka mina ngikunikeza oyedwa the first day usuku lokuqala mawufika ungikhokhela imali eserious nawe mangikufunda umqondo ngikubona ukuthi suthe kukhula awusasiyingane ngikunikeza umfana oyi1 angikwazi ukunika bobabili singazani mina nawe angisumngane wakho futhi ongazi ungangifunda umqondo ngikunika oyi1 bese ngithi khamba ngikunika inamba yami mawuyoqala usebenzisa lento